Khasi Students Union KSU North Khasi Hills District kalapan pau ya kajing sngokemen Hadien bakumba saupau persen na Jingdawa jongka sha ka district administration ribhoi bat ke NHAI kira sedang orlong habaya kendo ya deputy commissioner ribhoi Abhilash Branwal u president ke KSU North Khasi Hills District Samla Ferdinand Kharkamni uloong ba jingte ya ka foot over bridge hanong po bernihan Arpomer Sning bat maulen maukan kala sedang ya chakman. Ule thuru ba ke NHAI kala maramot ya bon ki benta jong ke NH-6 ki bala julor. Keseng kala paru ya kajing sengokemen halor kajing bu street light hasilinter jong ke surok 4 lane kabala sedang Hadien kajing shimkia jong ke district administration wat lakat pa ke KSU kala ong batang saupau persen AA na Jingdawa ki bala urlong. Bat keseng kandang beteng ban bu di niki wei pat kimat hadu ban pendap lot 6%. Hakani ke jinge kendu keseng kla ibu romru yau Abhilash Baranwal da ka jan rendia bat ka memento saje gemau kum kadak ka jing sngongu e ka jing yetrilang jong u shwa ba unmi no na ka district banit shimti pat shaka wei ka district kum udisi bathamai.